hicimos manzozo. Tozelinda beshisayo, no hicimos manzozo. Isuke guaranteed izoba njengoba ngishilo. Ayijike. Ayijike. Uyabona nje ayijike. Uyabo kunento engifuna ukuyifundisa abantu. Nabantu abazinyanga bafethu lapho nikhona. Ngicela nazi namhlanje ukuthi imithi like umuthi as umuthi awusebenzi umuthi. Awusebenzi umuthi. Into esebenzayo imimoya. So lenyanga esebenza ngemithi kumele understand ukuthi imimoya into esebenzayo. Imimoya ifuna ukuyalelwa ukuthi ayenzeni, and understand kalula imimoya mawuzoyidemonstratela into ofuna yenzeke. Ila ngena khona umuthi ke. Uma ngabe ufuna umuntu ukuthi ahlala mhlawumbe wesifazane aphuma amanzi mhlawumbe private party, bheka isihlahla esikwazi ukuvesana nje usifice siyimanzi sikhiphela amanzi osihlahla bese uxebula sona bese uyasigcoba bese uyasimixa ngendlela ongasimixa ngayo ngoba uyinyanga. Ngenkathi uxebula lesihlahla akusona lamagqolo esihlahla azoya kulomuntu wesifazane omgwebayo, kodwa imimoya isiyabona ukuthi ufuna vuze lo muntu wesifazane. Uma ngabe ufuna umuntu amila amaqhuqhuva, thatha noma ngabe kukwena ukuthi ufuna amaqhuqhuva abe njani. Mawufuna abe nesikhumba seselesele, thatha isikhumba seselesele, sishise, wenze lo muthi, bese uyakhuluma kulo muthi. Imimoya isiyabona ukuthi leli gama olibizayo kusho ukuthi ufuna lo muntu abe nesikhumba seselesele. Hayi ukuthi umuthi oya kulo muntu. Umuthi uyademonstrate ukuthi ufuna imimoya yenzini. Mawufuna ingane ihlakaniphe, ithathe ingane uyise esikoleni, ifunde ihloniphe uthisha, iyabona ke imimoya ukuthi oh lekhaya kumele sisize izingane ezifundayo. Bafethu kuyangichaza because khona umuntu ovele athi umuthi this umuthi that. Baba, umuthi akuwona ozosuka la uye eGoli. Uma ngabe kukuthi wena kunomuntu ofuna ukumshaya ngesichitho oseGoli, imimoya ezosuka la indize iye eGoli, kodwa iyokwekho kwenzana eGoli, demonstrate ke wena. Thatha azi ukuthi ufuna yenzeni imimoya. Thatha kamakaka, bhala igama lakhe. Mawufuna shawe nazi ibhobe ezincane, faka inaliti. Ufuna ngabe namali, faka nemali emnyama. Ubani lo muntu ofuna imimoya yekuyena, faka nesithombe sakhe. Lento yakhayo izohlala la, ngeke iziye eGoli, kodwa izosuka imimoya iyokwenza exactly lento oyithe wena ihambe iyokuyenza. Into ehambayo imimoya. Uma ngabe ufuna ukugquma ngomuthi kuphume ibhadi noma kuphume ilokhuzana, thola umuthi omhlophe ungagquma ngawo kwilevel yemithi, then akuyona imithi ozokhipha isinyama esingaphakathi. Imimoya ezobona ukuthi ngalesihlahla osigqobile waqhuma ngaso uqonda ukuthi akuphume, then imimoya ezolwa izimpi zangaphakathi. Ingakho ilevel yami mina ngikho esigabeni sokuthi mangikhuluma nemimoya ngilokhu ngiyidemonstratela. Angikho kuleso sigaba. O level 2 no level 1 abenza leso sigaba ngoba ngenkathi bedayisa lemithi ke yilabo bezokwazi ukudla khona. Mina ilevel yami
ukhomanda ngoba mangikhuluma imimoya ngilalela ukhomanda mase ngithe ayihambe imimoya emhlabeni nasezulwini iyosiza ubani uma lo ifika la ikhona imnqobele ibisiya ibuza imimoya ukuthi sizomnqobela ubani yena mase ngithi unomakhanda oil umsebenzi wamafutha athambisa noma kuthiwa kubophe kangakanani then imimoya siyabona ukuthi oh lo muntu siyamvikela lo muntu sigcoba siyamgcobisa ngamafutha lo muntu siyamlwela lo muntu akabhajwa ibona ngani ngecommandment engenzile nangamafutha ngamakhanda engisuke sengiwakhiphile ingakho awahlali kumina ahlala edamini mase kuba khona isikhathi la ngizowathatha khona edamini yilawa asuke sekodiweke lawo sengiwafaka endlini ngamakhanda oil esedamini yilawa odiwe sengiyawasusa kuleyo ndlu sengizowafaka esigodlweni esi-underground esila uyafika umuntu ngolosithathu nangomgqibelo sengiwathatha la isigodlweni underground sengiyamnika umuntu sengiyakhomanda uma ngikhomanda ngithi qala olwandle kuqala yini ulwandle ingoba ulwandle luwumnini wayo yonke into kingipha kubani kanti ugobela njengoba ukwazi ukukhuluma into ezinkulu kangaka emhlabeni uyedwa umuntu oyisiqalo futhi oyisiphetho even idlozi elisabhetha kuyena uNkulunkulu lemhlabeni baba mawukhohlwe uNkulunkulu ukhohlwe isiqalo futhi ukhohlwe isiphetho ngeke uzulunge ingakho mina ngithi kanje